Hikai School SSA. Haka jing kendu berkilat patai kubor hasilong pers klub haka sengi palai. Kilapan pau ke jing benyau. Ia karai jongka MSSA SA. Lengba presiden ubalapan bena ban ujor mukuduma. Syaka ying syari. Ia ke sarkar halor ke jing bom siudap. Ia ke tulop basau benai kenti. Habapan pau halor kane. Nakal yang kini kino hikai kila kentu ika isi baru iki parano hikai. Bakin perkat bahajanai om benilek persya ek sarkar dakane kalenti. Yo kanang bu jing isu ya kino hikai SSA hi baro. Bakan turu iki wipat ki parano hikai. Bakim dai satia ban siu ya kapisa ba arah jartingka. Kabalalum nakamenta ban ujor mukuduma ya ka sarkar jela. Ngade iso bilang do. Ngade ruway ni kino hikai SSA apo pasti ni playa. Te kumuway na kino hikai hindiat ngadon kajing sngaw. Haki kakto kani ki benta bangakwa ban pasnulem bat kum kinung hikai ki bang yadon lang kani kapor ya kai ki bang ikwa ban pasat jimudlem sakiwi pat ki paranung hikai lesi kimdon ya kata kajing sai haka bede bat kakto kani kimat timentangin poi bet sa kata kapang kawai ke bangi kwa bani keren kani kapor kalong kaput kis kum kinong hikai SSA kum way na kinong hikai SSA bat ngiru baro ki bangi don lang kani kapor habangi yoi hakilat pathai kubor baka Meghalaya Sarba Shiksha Abhiyan School Association kamut bat katmu ban file petition ya ka state Meghalaya ti kum kinong hikai ki bangidon ya kajing sngaw kit kya idon ya kata kajing sngaw lesi nang bentang wepat ki para nong hikai balada ngiyad da kani galenti lesi kan poi penban syauput jong kajing bat kan baklong ru kabakham lesi kum ya kabangilong mentah ti ngiburu kajing karpat yaka MSSA ba nginhap ban perkhat ba hagabai dei bakani gapang baong bangin aikis yaka state Meghalaya hagabai dei ban regularize ya baro kino hikai SSA hapo ka state Meghalaya kawai ka bang yui hagilat pathai kubor yui ki media ki press bawi presiden jong ka MSSA iong bangin file case ya ka sarkar Meghalaya by teachers name kata ka de gawe gamat kamanga kumuway na ginong hikai ngadon ya ka jing sngaw kia ba lada i presiden iong ban file case ya ka sarkar Meghalaya daga kerteng jong ginong hikai it means individually by teachers name ngisngaw kit kya hawi di bagani kebenta kalong ba lesi lasai enda habagi bapli kinong hikai ki bom tip ya ga lesi ki bom don ni gajing sngaw thu ladangi file ya ga case ladangi ai daga kerteng jong unong hikai lani kanong hikai kabamut enda poi pat haka hering pat hatu manu ban kit kli lani ban bat kli ya kipat na benta kating kam ngisngaw tu bahapo Meghalaya kila bun bah ki jeruat na kabenta kinong hikai SSA ti habaydi bagani kabenta ngisngaw banong yaki paranong hikai ki bompat sem layo ya jing pensai habaydi kabenta bakin snow ha bakin perkhat arsin habaydi bagani gamat ban file case ya ka state Meghalaya kata ka de gawe gamat bat kata ka de gawe gapang kabangako muway na kinong hikai nakwa ban pasat jing munlem sa baro ki parano hikai bat kabaar kolom hawi de bat ka subscription kabakum ka MSSA central body
kilayat cacat menta sakmat ban pan arhajar tengka na uwei pa uwei unong hikay. Nakabanta ka ni ban file case ya ka state Meghalaya. Ti syusyu habay di bagani ngisngo ban pasyat jing mutlem ya ki paranong hikay kibabon le si kimpat yasiw habay di bagani kapisah. Kabha bangin ya perkhat bah janay bahatu kabiang ni bangin aikis ya kasorkan Meghalaya laning ihaban perkhat bah yo lesi kabu jing penban yang ibat hadin tinga kerparu igi parano hikai ki bompat siu kabha bangin ayasiw kaji smutu ka jonga simet namar kambha bangin ya pen ibor bar kasorkan Meghalaya yo lesi lasai pa kapus kajongi kampat day hero kata kamingilong stable kumingilong namar la apoin yang ida ka SMC kajing menta kalong lasai ngihaban penbiang ikinom ki babun kinong hikai ladang keren igi kimuki barang bon kijing duna ti kumuwei nang inong hikai ngakwa ban pasyat jing mutlem bahawi di bagani kakut kisi kambha bangin yat dengan ngalenti kum kinong hikai SSE hapo ka Meghalaya ikwaru ban kerpat ya ka sorkar Meghalaya bat kata kabayadei bat ka area kum kinong hikai SSE ya ka area kum balong hadu menta la prabnai kabasa ya ka area kalong prabnai kenti tinggi kerpat ya ka sorkar Meghalaya bala dalong kabala bakin perkhat lem nagbenta jongi ki paranong hikai ki bangilakit ngilaba ngila tenrong lem ka imlang kasalang lesi nakabenta bangintay ya ka future jongi kena tila dalong kabala kinsngo bah ni kerpat ya ka state government bakin pelaj no kamploy ya ka area kabangikum kinong hikai SSE ngila yaisya lakat takipor